maame bi na wo dana dwen I said dey timi ya pa na maame say ya no kan mi ka sante ante akua boto no say maame ama wa bodam ho na akua boto de owu ye ne me da fan kwase asem free mi so no katre no na mi gina valanda mu wasere ade we na osi braste me wo phone ne so no ene ma dwen ho si ye timi fra me maame bi e musa ne say ante na Mr. Champo ya ni wu ya first no kebeka so bi maame ewu ananka pani ene nkola nyina da ne nyanka ne wisia ya rehose onyame fa ne kransi de bia ade bia Christopher ye de asie yen yeso obi wu a nasa satamo ne boni oyeye no ye ntimi nsre mani bi manya no kore onyame timi yi ni pefra samado so kan yona oso onyame yi me kra efri asamado Lazarus eti de bi empire me boma me maame Psalm 41 wose nhira ne de wadwe mobro no se de na me maame wo yen krofo adoye taxi fo tumi begina ani mo no ma jante aduane wo wose bedidi wo wi nyina o yale nyina na ne ntoma o be chama akunafo wo na soli Pentecost na egu ho wo togu ho kakrakra na Bible say di ohunu mobroni mo de ye ne kra yi te me bompa na makotu nyame se wrade se wasam ye no krede ya se waba wa ye boni bi mpa wasam nti ye ne kra yi na mi se wo sorate me se champo wo te say Judge one wo so kwaboto mama re kwa said ya me kasa no sa na mama me kasa me ni mama me kasa to da bia se wo kasa me I to da bia me kasa na me suro me hu se me ni mama me kasa no difference me call den bra bi di machi se e ya mama me ya machi me papa adan ni wakosa anti sei Order in court. Mr. Champo want to say Judge ba ko pe ya hu ye adum no a you wo sorry na ade chiwa wadi afi no kwasem ye ni hu ahodin onyankopon afa nche wa untimi nso anya hu hwe enu nti na se wo sorry a ese wo ma wadwene sipi na wo dwira adwempa na wo hu enipa mobo na obi mfum so nyina na oyi afiri o no kore ebe ya onyankopon ebe ma wo nkwatenten a ahodin so wo yo me da se yo ma Mary awie so hwe o body as ye ho bunya mempa ami awie bre Judge answer na ye betru si ehuna mapagya wo no o se Ezekiel on se nyakopon ka asuma ne divo say on hye ne sama ai asemba ko pe no kade na wo kan ni so kra tata o se kai de ma ya me ni ye kai de me ma ye ni nyiwie etima mfre me ya hu tie no nti wasema o kan nya me o tie de oni pa chicha to wo etinya me kai ni pe wasema ko de wa ya to wo Pentecost aso de mu no enwi peye na so that time na nyame ka na besi se wo mla me fo me ko me judge me to chama me das oh judge one ebre oba tampa ye am fedua uni wa me wi ya me do ko godin turu pokwa bna he pokwa bna sade a wo ye wan we ya me de Bible beto me fa bodua ade a wo ye no bi enya nkwara na ti judge me am ka kirawo sika ba motom ne ade wo fi se o kase bi wura soro ya sinema ko pa te kakra ma po mi anu se po mi srawo sham ko na ho ye radi go bon o de ma menton kakra jawo judge wa ko bon srawo o dey in court Ghana for na the was in fact o hinini ni kwasem me ne ma nantia mpenifo ne nkura ba wo dem sunko we justice wo kasa mu me kura no toda me ya de bia so o say the way obesay no se wo nwa ba dwemba obeka se wo hinini etise dabi nipa bia so ye wise na Ghana for na da wase and na me ne bay me se me hwa the port junction e free total finish stage woko na boys na biem e kosa state boys na boys na bia fitafo na wotimo se ye tie Sompa Nkasa na ye nyina on the 19th ye nyina epiem wo achim da gosh am baby dwa na broko e jampem oh what's open hotel mami open hotel mami we mi kom hotel na mi ko semwa ko wimwa
Oseswa. What day in court? Judge call him. Yeah, queer ni mabusia for. And I know I'm a call that. Na me wawa me nenam. And tintaka siye swa. Dia me kwatiane said Dr. Matthew Poku Prempe. Ya bona baso. UCC, University of Education. Na nye di edika ni sa tie for beka ya 2021 May ni mu no. Ya bona baso sa se kwan a wokwaya wosoafo anu obo adwuma wo masua so ye wo ye ma free SHS implementation to mi gina ye. Na chese be queen din fatano a e fatana kono nyankwankwa ni ase. Ya 29 July ya sama no honorary degree ya di abma Dr. Matthew Poku Prempe. Enti ye ka ne ho asem a obi beka se ye duabo nanso de ani ehu ene di ho adanse Dr. Matthew Poku Prempe onyame hira no ne na dwempa a wode boa wo man Ghana ne adehia wo mo Asia South na wotsire mu ma Ghana man nyina nya ne so mfaso a waba ba ete se abe no onyame hira no na we de ye mu nketoa wo bekura nim akura nim wo bekura mpompo nsuo e wo Ghana ha na ni nyina da onyame hira no asem me de menye tu atale na tade mu se amankuo no bibia na obi aka mete ase mimi no ba bi ote o no ma frɛ case number 1 was sibe ni wadu bi ase why complainants accused Veronica wa Kepkos wo gwa memu court All day in court. pia Sompa FM. in fifire to me hanu odino me pa cho me bay woni akukudura wakọ maka momla no my why systematic good papa your Bible your Quran and your podu apede he Mami mpacha me pe Bible. Yo. Ube kura Bible wo haso. Na me no twitwagefo bebo we ebri. Peja. Eye me osei asibe. Eye me osei asibe. Mi kura me some Bible. Mi kura me some Bible. Sa asem a me be kan. Se asem a me be kan. Eye no kure trodo. Eye no kure trodo. Kontomponim. Kontomponim. Onyame boa me. Onyame boa me. All day in court. PSA Blackie Edia ne hawa abedan wo ma me awie kasa na metie Mami mpamocho medical adamase woni wa bedwafo nyina se me ba ye nso magime ofeso na mo makonya se de ha me no me mfa ntodwa me pache from me Samuel se sibi se de wo kan ye no pache me free ni wadu biase wana me wo asokwa adanse asokwa ni wadu biase pache ai mami ko mi kuro ma ho na me fa twem ni wadu biase na mabura kwa me edu na me ko forest road all the way achimoda na mpamocho de tiane se me ma me free mu wa abra na me wo 9 years awdie that time na me kaya am se na me wo class 3 ti me nana ena tete me eye do wo me maame me nana me maame ena tete me ye nuafo 4 na me ma 3 oba baako me na me second born time I me share school ase no me kodru JSS 1 ena madam fubi edimiwura adie bim na adie na odimiwura mu no ka kire me say be ma de so pesa wo tadua mu aye obema eye tentene ye kese a udware a na o massage na ase o twetwe obema no hey atia kotum na mo de semina twetwe mo be medwae madam mommy mpacha pacha mommy na what feelings na what feelings pacha satam na wo vie say what feelings
na mekaya me wo be 13 14 years. We are kwada bone ba to aso. What day in court. Tibe just one madam for na kan no. Ebi wo ha me ta ko mu fie. Ti me ma me wu ye no ma me fa me se ne ba. E de ne kan ne ma. Aha na odina be ma ba ko pe. Ti op fa me kan ne ma ho. Ti bi wo ha ye pon school a ode me call ma me ho. Na o ma me anu aduana me ne nyina adi. Enti ebi wo ha wo dwale ene me giranche no dwale. To no dwale a ode ne nsa ene sama na ode fefa ne be ma ho ana asola e tententene o so hu. Uye bia be ma be tenten tetrete kesiye. Enti me so e de sa de ne be share me ho so. Ti be JSS2 kono be 14 years. Me dwale bia na me twetwe me be ma. Se e be tentene aye kesiye aye tetrete. Na me pa che me ba. Oba ye we kura baburo. O ma mi asemo amene wo kanu di no kore me wurade. No soro be ye wotana bia. Amen. Ya na wo twetwe no ya na wo te atenka wo ni pedua no mu. Omi me pa chan. Ya wo fidie. Pa chan. Me hu sane me ma me sperms babo ntene gu fam. Na kire se wi a wani mu aye ojobiri. Pa chan. Fidie wie no. Pa chan. Na unua no ya no no wo twema wo ana de won se. Pa cho mi na me twetwe mu ade. Yo no so ya se mo no mu gina bia to aso e. Ti o kire me sa de wie no me free no hokomi me fi a me dwara na me yes ade no. Ti me yes ade na from JSS1 edeko JSS3. Na me chance yes me ye no. Feja me ye me hu spam efije ma anya nkwa akire sa. Edi be me se be bosome ba ko bosome mienu ko no. Afei de me twetwe me be ma na me spam se free mu aba. Na se asomi dem. Eti mi am say adi said de. Hey, ati atomu o. Momla o ati atomu o. Hey! To aso e. Eti e ma mani ba gye ho nti me dwale bia na me ye. Eden no chese asem na o kan say be ma me ye ka say me ra fi no kora eden no na ehia me. Me pa che wo PSC. Producer the picture bi kire me. Say ubema no. Ba cha mami. E Dr. Amuzu, baby a wo bi atie na brante obehia eduro na nkore nwotwe. To aso. Enti emre bi e wo ho nso ya na me koda me ko mu ho ameda omo ho e ma ade. Me na infa ne say wafa me no. Ha boy no nko a wo ne room ti mattress da form say me ne da so. Ti me kwa me ti mi da ne ho na ade a chi ama ba fia bedwale na me ko school. Ti me koda ne ho a me baby a me meda no mattress no side a me meda no ade enchi na me twetwe me be ma na ekọ animu no me koda ne ho a first me koda ne ho na nti sa ba afi me koda ne ho a baby a me da ye no na eho asay spam ma pepe agu baby a me da ye no na me box mu nyina asay na ye me furu so ne me hu nyina ti madam for na say first wo beda ha na aha nye sei adan na say de wo da ha na aha ye sei na am so me de minim ade kro na o say da bi we otimi de ne hwene ekọ best spread ne ho no ohia hwe o say spam o na oda ha me ha na me da na satam no na watwetwe ana wantwetwe na ma twetwe na ma twetwe na da wo twetwe a wo pepe no wo wa hu me hu no but ade sana me koda ade be kye no na ba bia me da ye no eho spams agu ho na spams ni bia ye me ho te se de me no obi ada no okay ha enti me sana madam funa ka chem say da bi we de spam adai mo problem na me se me de minimum ade kro ana o say ne be say me da bia me koda me ta adwene ma ho enti na me sa no ana satama wo yes ade na na oba dada pacho na me no oba na ada na say wo no ti feelings wo nsam nti samenem pacha yo to aso enti me yes ade na ema afei me wie JSS3 me da bia nso ana sa ade na madam fone kana na me hunu ti afei me beda me ho nso a still me da sore na me hu nyina asei na no ho no me ntia ase ho ase no obi ne mu beda da ye mu ana mommy mpacha sa na tie mada no chese asa obi bebutu me so chese wo ne me da na me ho ye me de enti die nkwanhia na ne de makohia na nipa obeda aso no hu nanim me hu nanim na de a etie ne se oyusu omo twa me ho ahia
Emma be a minimum, Musse be a man for and then otimi the way any ba. Adia chiano the way any ba. San and yes, sir. Oba. Mammy, I will bury one. Yana, not to pay more. Me patcher be a hawker a day who are. I dare change me by Ben Plensa. Eh, what Ben I am we and It's me, timber bear 130. Must I call from home. Na samba bear 430. Yes, our Baba, Konoan, what do you mean? Me patchai. What Ben and heading? Me patchai, mammy. Ya, woman, and him Sababa, one I made a waffle, I mean, woman, titty heavy. If you are me who me who penny be back. I'm minimuno. Ya, why you fear any pa? Me patchai, mammy, make could drew. Cabra, now no, fear any pan or no. What's all the abet now? So I me fear any pa. Warrior. On no crown a shame school. Mechanica. Okay. And the minya, okay. And to had your baby be our mammy be searching him. Said ye be na dachi and the bay history. The ato no be by and look where the befast when I some mediano. A young sem a deep for me boy. The patcher, mammy. Enti, me SS. Me sorry, me JSS. At the call senior high school. Na senior high school na me call you no. And nam afei me drew SS1 na ekono me hwa me nipadua na enyini me ben ma de enyini unyi so no de eno de enyini enti de na me ye ne se yesole ahomache ne enyina yakọ bathroom akodwale ena me ben ma nti no me mo ida se me kwakodwale ntempa me fele me be se me class ana obi be hu se me se na me ben ma de fi se school de ahwe ye be selewo enti ida se me dwale ntempa ana se metwe ma obi agalawie ansa na makọ class ti me late na me ko class ne ebom ya ene me hwe na ade ache na manim ade ya ache me nyale because me twe ma obi agare me late enti me na me ko class ye pons ko ma ye fast adare de me nya ohwase ahwe chega so yiri si neti unyale na wasa pepe anajo na ade akoto na class mpa chan na wa hemu tu etua netu etua netu o station to aswe enti SS no me ko na 4 years enti SS1 SS2 me be ma kotwa na ye afei me do SS3 am no me nyini me nya akwala aden na eno nko de still na me ye masturbation na wo me twetwe me be ma me de semena na me ho sane me your friend is samene mu ene e dey bi wo ha metimi ye be 2 3 sweet soap samene mu de no enti ahomache na amasole na obi ada na me kodwa me di kan ye baako me pon school ba enyum na ebe dwale ansa na akọ prep ti me kodwale ntem na ntoma san ye sa time nyina na na oba bia nada na me na oba bia nada na ne na po be na unsoso to aso enti ni nyina na me twetwe enti mami me duru SS3 no enam se dabi ade de menti ase is a champion ade na asenkoma ye de wani sram so ese woda ana wawura hu asem na abopusa kafre nam se wosoro ye wadwawa sa se yo na tinti aso we de menti ase ti SS3 ye ma kwan ena me kwasala me se wafu obi ti me kwaye no na me dwale anti ba ko ba be bowura dwaye ho minim de no obaye ohwe me bla na ba ma ne sasa no ye kra be ma so chen enkra nkete be 9 years ne be 10 years ene me re hoi se wo soa ne kasa no ne ma okay ne ma nkete ase mi jame tawo ho nto now from omode breme no ena ankra oya na obie bathroom door ni si to obie ye no ena o se obema na ekete da na omo sere ye be ma afiche ne ye be ma afiche no ena mo mi shejo na mi su ya were ho na mi so se enkra no kwa ka kire mi se wa bi go na mi fere de ekọ no but o man kwa ka na omo sere ya na omo de ko bo e wo fie na nim sha enti me na se efie ha de me sa ha de me ma ha biem ade enkra na ayenti wan hwe a me koso ba ho a ombeka ma obia ate enti
SS3 ye ma kwan na me ba fie ye ba fie na me friend me nana eye me maame do tete me na wo hwe me school no enam se nana me ne tena dan mu me ne pe enam se nana eni we bi nkoyi o ma blabom ena o se edi asema ena me shi o mommy no kwani miamia ni spe masturbation de man kan no ankyere me nana ba me dan na obi ni ma beda no ena me kan nam se nana ebia na watwe obi ni mba beda mu be 5 times wo be yi wa mami ade a wo ye ganafo mumi en solintia no o na dwama no o hina me de me kire se spirit be pa no de no ye ni de say apostle general mu na mumi en hu o wa ya matanga anayin kubusua ni did say we do be ya matanga ayamatanga ne wo ya ne dodo ne to nhyɛ danso na ne yɛ nkrowa na epu akɔsoro kakra to no odi nyasa ono mame papa kasa enti me trans yam sinana na me mo dasani bia mane na me sinana me pa kyɛw bibi kɔso mabra mini padua nyini me be ma de nyini ana o se saa ana me sinana me fali o me pe ogie metima ro me ho amo ahwe ana o se ma me hwe wona na ba no ai wono so wa ana me ro me ni kasei ana o hwe ti ono ankasa ne yam hye no pe de oye nanim no asa ne yam hye no me saa na me hu no ana oka che me se aya eba ye me de na me da ho a enamu da ye mu asa obi da me so ne me da ebi wa asa me pese me gi me ho me try say me gi me ho no na asa ya kama mi asa wa kama mi ntimo mi ntimi nyi me ho mi free man free mani batia na me hu nyina asai hoden che wo a anadwum nsam wo hu o se uni Christ ya yanu bi agine mu a bompa ya idru anadwo aye na o da kwa ejede kase eba na me hu nyina asai ana me si na otwebu etimba 5 times da ko bi nso ho etimba ebia sana na beba etimba 3 2 sa 5 days in a week 4 days in a week ada odi a cheme kola ye bia 3 days in a week yes o banto aso de nanim no ana wo dane edane anim na dane different faces ele wode Mrs. ye champo anim ba wo champo bajan na be ma de ya ibi ma ema nko ana me hu mu ema o matwa me ho ahia namfofo ebia abusuani bi kra wote far place me hu nanim nipa me ka so hwe mi school ono me hu ne ba akopɛ ono so be we wana ono no de ne ba ya mintimu cheme ono no the experience ne de mi hu bi da na wo ba no wono na ya woni wo beda ya wo ma abone dogi na no de wo ma abone dogi namba che no de mi hu ase me no obi da me ho yem wono wa ba na wono wa betena so ene mba che sana meka no be wasre wono ye wode esibe yankwe enti asema me ka kire se na se ni se na mi ko me na ka kire me se maka wate mame moda sani bia mane o wiase na ade ono na hu no me ro me ho na wo hwe no ne yema hye no ade we minim na me boss we begu manim ase school mu ye besele me efie kura mete so obi abehu de ekoso mablab mo obi abedi me ho yawo se panyini pa na obe ma ye hye enti mame mo so nchiro da sani bia wa asase so na sa na tie de a onim ba bi ode me beko enti hono makoma tom yem se me nana eso ode me beko ba bi obetuma asem ne ho anamo mo mi mpa cha me tena ho me nana mfama nko ba bia ene ebie school ena me san akoye enti me yakona msana na me pa cha ma yi no so de kobla ko school bra mo bie school kobla ti mi ko school form 3 ye ma kwan second ni ye ko 3 times ti ya ma kwan 3 term me ba ye me kan wan fi ena me de call form 4 years me we 4 years ti form 4 no first semester form 4 me sa ba fie bi ena am se na ade we me ntiase wo san so de nya abotre me sin kan kiro bia o ka ebegu anim ase nya abotre enka me do ba ko ba wo de nya abotre ona na minya tam a onde adwuma me ye no na me de hwe mu school mo yafo o ma me wu ye no mo nyina mo da me so enti minya ho a me do be ko ti mo mi pa chaw me na na tan fama ko ba bia enti edu ba mi hu se
me nana no je say enya de so obeboa me anka oboa me ti wanfi sana meka no enti metra fie 1 year me wi SS na me results by me try na me nana e de me ko to school mo de me ko university ni mu nyina no na me ye masturbation no na sa time ni nyina na unya mfa wo ba me fa wo ba bra me ko do university level 100 ho na me fa wo ba okay enti level 100 no ebi wo ha me wo lecture room a bibi yam say pie koye masturbation masturbation fo yi ye bie phone line no a omo french rem etimi hye nipa so saa wo bra wo gwa classroom nyina kasa enti lecture course wa o ya washroom so wa around you akwahew ma pie ma ko twetwe me be ma na me ho be sa na me fine ebi wo ho wi a me hye me ho keke mata jem me ede me bia ma me san ye ba ko nka ho na ma san ye ansa na me friwa be san ba lecture ho me mra na the lecture na je na bia wo twam kwa de foforo so koti wa topem de mami mbachan feeling na menya na jete no na edai ehia me ha enti ade amaluso class de ehu hia me kla ha enti ekọ so saa me ko invest ni for 4 years the 4 years no na saa time wo level 100 a wo fa oba na no oba ne na level 100 no oba no mene na I mene ne daye mene ne oba ne daye na de na ma me mpe oba ne se me bema no aye kete me fele se me ro me hu oba anim pe mi age na menya no tina me fare se me yi me ho anasa oba me no oba ekọ ewi a me yi me like na ama na hu ti me imagine say masturbation no ma me nyai enti sa de me fo oba bia wo fo oba e bia me fo oba e be gya be ti akọ enti me hia ba ye bi ne friend Veronica ti me hia no Cape Coast ti me hia na mami mpa cho me senepe ti me senepe na abaya na ye de eti ase enti etoda na obasa oba me ho a me se me ma me kokumase me ko ha me kwa akra me ni ho me yesei watutu na sheda ha mi suro me be ma nti ehu mi suro ti sa edu we ngani wo se ada won pemi ana ada na me be slawa o mbese me ba ti dey bi no se me am ye dai me ma me ho kwan no oba ha enti obaye no mommy fe dey na de me na anya hwe the second time ena me no ehia na me ne hia na no kwan nyame anim nie meka se 2 minutes kura mani ena me hu sane me me piwie ye no me wan so li bieu ati atom me wan so li biem oba ne ye me yilam be wana me hu so li ana say ade bibi ha wana are you okay ena me so then me pastor me say oba na me hu mfa me like me free hospital kwa na me bent me hu mfa me I'm not feeling well because anim gwase na so nto say me pe bibi ka ana say really and I'm saying to us ababiem oba na the same thing ana say amfa ebi wo ho beba no me ne be ye romance saa be 2-3 minutes romance na me ho sane me Dr. Muzu be hia woje ama na wo ha wo yiso na wa ho sane me ho sane a romance no be 2 minutes na me ho sane me ho nswale biem ene e be 2 hours me ne no room ho o kra me be mamu chese o mbibia bi no de obehu se be ma ni sha no anha no ahyase no na ohun ne se ebia pressure ana se ebia bibi nti na ama na twa kom nti wan head and blame me first day no ebia ne bufu ya mintimi nka wan kan kire me the second day of front any face ne bufu ye but when man kan kire me say but was it mama na ni anye o ka kire mama na ni anye ana me say on fan kire me ensi biem the third day the same thing ena o ka kire me say de ade ne ko ne de onu anga na ni nye be ma we de on timi ne nye dai na emra o yes one ne beda no na ojitu
sitabe na ode mano ode utedi aketo asa no o mane da ho no wo fimu ana wotana wo ana o mane doge ka kire me cause wo die ni society and one sha na nuru inside the wago te wo de prepare ano ana wo ye dey na wo Pachoma dog ni de me be ma ne kete ti entimi nye enulu kula entimi nye my sister me ba chan wo fimu ba chan mami fimu ko ba chan de wura edru ase ana no ba cha debi me be ma ne kete ayata akra fofla ya wonon be 2 weeks enti enu again no kra no oda ho ate oda ho keke me ye nyana omiamia ne fon so tuntum fe o fantu poku ya so mame me de example na me ma wo fimu a me ba no a odi machire na me fimu ma wo entimi enya dwuma no kai na ye tutorials na ya na de ogie bi be ba ma wo a be ma no kra de enswale o enyati akotum enswale enyati akotum mami tell ya nati akotum de me kan ba cha enswale hey me bay and somehow we are graduates me boy Pachan where we invest Pachan what's radie Pachan ow enti say no asem no afa ni ye baba o e ma bi no wo mu a ye be frɛ from phone so nyina se bi asem wo mu ni mu bi tene ye tu mabunu fo se monye very careful na wi ase bone ne ye wo no o ha same kasa ti mami mi pacha o girl no so no ebi wo ha oba oda ma ade achi enti me kai debi no oda me nchen kasa me kai debi no oda me nchen na oda me nchen no me so enam ma ho odin ti ene de ha me nti no oba stories ene ebi wo ko timba me say ene de me ye fasting ene de say ene ye fasting wa sorry na sa bi go me nim manim begu ase ha enti no ebi wo ha me anadwo me meda anadwo no eye me te say like me hu ne say yada woda ho me so me da ho eye me te say as obi ni me da woda ye mada no na me be ma hye obi anum eh woda ye nim wa fu be ma no aha eti mani be ba me ho abebo pitiri na me sole no mani be ba me ho abebo pitira me sore no na fa se kan be ma ne hye na num gad ye hia Veronica no ya wo bo ne kuradui me ba cha mama na wo fu be ma no wo fu me be ma ne ho na wono sa na ope ai mami ono am say friend say buro jabo say de ni o kan kire na che say wo fu be ma na no me ba cha wo wada no me madan se eyem ti ade dayem obi ni me ye bibisa nti mani betie no na obe ma ne hye nanum na hye nanum abi je munya na mo frɛ Veronica na maye ya agya mbi ya ntwentwe so kopem se mo frɛ agya emoso maye yo ne ewe so nam kwamu a wo ba na ye nua no mewo enkransa papa toast akua boachoa fosua Sarah wo ahene apam dada ne bra Philip ne eben mu nyina se shoyi wo mu gina mu dendende sabela ba ya wonum etie bi same kasa ti mami ti bua masa na me imagine Vero ele na wo ye wo se ada wo ya akola we ye be ma o why di se obetwem pona de we ni ma bi se ade nwanwa onye onso adwebo a obu bebi me ntwem pono sadai ha enti mami me bufu kula na like me nkasa me kanwa no da ho na bia wajai na mada sa ade na me se me hu ne be 3 times or so ti edru ba bi no me ntimi satisfy very no enti no say the tiana say uja me hoko because oba bi an stories ene me de me be ma share na sia be 10 seconds o say me ho ba nso ali bieu ebi wo ho a wono no kro no na wa ba kro no ansa na me be ma asa hye se sole ha
They be say or buy me yeah ansole. Wo free me wa wo fro car call ya me wan say me be man asole. E ho na me tue su. Na me say e die pa na e koso ma blabom. Ti edu ba bia mu say ade spiritual kan ho ana say e masturbation na maye no na. Free me kwala blame no because masturbation na me ye na Jesus, me ye na SS, me ye na university. Ena me ye na service me san ye. Minya adwuma kran me san ye masturbation ni mi giant no last year August or September ena mi giant de ma mi giant ne say na me hwe TV mlebi na doctor ni bi kasa the consequences of masturbation enti ebomi hu ana o obi a wan masturbation bia no ne bema eye ketekete enche ono oba da nya ne ho aba ena me say ai me di me ho ablo me di me ho awu me yam hye it is say we dey na nya spiritual because doctor say we ye na nche na ho aba say ne enti na bia wo hia oba nche bia na pepa na wo dey mommy me pa che wo unse masturbation na starte ye no starte ya be 1 month time na spiritual marriage no so ye dey e dey ne ho ba ye dey matu ho na mo bi matu ho na mo beble ye be ko ho abo 150 tabita kumfo be trans ye busuafo kosoa na ne yentena wo na ba bia nsam no afa ne ye be wura bunum Veronica ye aye kana semu ye ba be frɛ no na wono so du onim fa brante yi ho no wa kirem ɛna ne na wo ye anu mikun ɛno so ye be rese nsunsu anso bi wo mu a eje mo so nam kwa mu ba etidifo mo yere me trans na ye mebo tabita kum ho nkomo awia na asam no hu papa mo amu ma mema empai bonko a na anu odene mai wani bi kwan a wo nam so no hu oyere ajo takra hema na de eche kure amemfa bi mo me ho ba ne ba se nsofo ka se wo tu ajame a unso atu akosia Kristo wo mununku akosia Christ se woni ataban a yari tuo nyame ma yari tuo susu ma yari tu ben watu mi de wo ba kwaja yen ya ye bi utu akota bi takuma jaye ya nko ya ni mu e be de bo ba kwa abusiafo ya da munyina mo ase ya ma mo ahanso braso ye hu se enkomo no ba bia dunadu bunu mo wusua enema pii na no na ade afrim na nso no apomode ho nsam so no eya na eya de hiade eno nti na ya na ye twintwa wana mu kakra ne nyina no eye ne yie mu nti Atabita clinic yese de akato ne bro na ne nkwa afre ne nsam de ne ho me eyesie de yade adwohwo no anasa yade ede na to fo ma chene no na ye hia no yade nkwa be hye ne mu na ahoden mapanso aye ne de ne nyina no ekwawie mu ewo sofolai alignment nhwe ne mu ho Tabita clinic ebibi duro kan ene ade tu yalewa ase ewo ho eno ti obi a wutie me ohini ni awo hu nsem ye kan obi wo ho a wonim se ebi eduru bra ne nkosuato ne mo ya na wo ha obi asia kwan ebi wo so na e fibroid ena age yafuru ne mo afente no e ma na wodie no enya kwan e ma entime emfa ba saa so na ye ka sei obi wo ho na bibi na ye osi akwan obi wo ho enso agyeregye na wodie ni mu anase de ben na ha wo ye no ntia ma wo ne ma ye ka cho se Tabita clinic fo ani kire mu ewo sofolai alignment kuma se ye ya wasi sofolai na wani kire mu opatase no wo free interchange no ko wanim kakra bi oye se wusane na no alignment ne wo nsani fa so wo twa mu akwan ni mu anu wura Tabita bro sanye to aso mienu ne kola ne yefufo ne wine color no ano na wura mu ewo ho GBN ne fra yes 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 and 0203 347 647 0203 347 647 oh hini ni be maybe wo nso so a ono na bia ya na how ni free no na so ya na yasum ni nyina ba begu ema no so yenko ana yenwo yesere yenua mema nom ya wutie maybe krapa wo ta gina wiem ayi adwuma e bia won tade ya hyehye wo no skin tight tade ama wo hwo aba ni na wo so na so na ye Europe ya go Spain no me so ankwa mo na ho oden no so no eya na mu nyadu ebi wo so so ana na ho oden no e wo fo mo hini ne yesi Tabita clinic
bema bia wasa wutimi tutu omade kuma boafo oba ma ne nyese bia no e wasa wunya 50 million per expense no enkwamo na egu fam se bema ne oba da na hu nso na eba no enkwamo na ho dey say 50 million na se obi buy one dey 3 million obi dey 4 million obi ye den yaka senso bema ne ma me ne nua manom ekwa akobulu obi se wabetena ne bla fie e na wo didi no wonom e na wo se ne bla sika no know we say ne bla na nkasa no how na nkasa ne free no obi oso na nkwamo na wase ne tini ya kese kama na ne mfifi ni mo ayedu kakra na ne to na yete ate se sa nkwamo ya konkonti be ya yenimu ya na so be bi di ohwa be hu se ne to ni mom akwa ya kakra ka na ne mfifi na kese kakra ne tina eketekete se bi nsuo ba na chi sa kwa ti se wo ko doctor ho na wo ya le kompo udru house ma me hwe ocho Kasi papa die ne bomi komi na se hode okọ hede. O hwede wo. Eni ma nhya dan koye low sperm count na me srow. Yese bla na ye hwe na krawa na ye de fra ma ye de so bo akọba oyire no. Ye tu ni nyina se enfama na ni je nya opeye e wa wawade no ase. Afa ye ka cho se bia na mu nsan ya de so no. Eno so timi ye osi akwan wa brema won emma. Eno tie bia me ka se wo ba na se wo be ma no so no. Ense bia ba begugu ho atra wo so ache enemu nsan ya ne kona ya na ya kona pa eti amansa ne nyina atia gu ho yese wo seye e na ba be wi so to ho asei be me ba wo nche kura na wotwetwe ho obi wo so kura mpo na wo mpese nipa bebe no ni nyina no eni se nka boni bi wo ba be wi ne ho ama na se ho no eni ma sesa enka boni wotena se na nso pika bi na asone efri na se de egu akonwa wote so ho etu wo ne betena se ya se be ya obesore no obehwa amadema fo nyina asore ansa no so asore meso na mu nsa ya da se wanhwe na wafu ani ankyeremo e Tabita clinic so full alignment ani mo ne ye ntreat ama wa ba be di wasesa ba wo sa wa wode na no no na emo na didi ho na ye mranyi se betompe na sa besene ko ansai kura ne se ye nsoso a wo ba wo sa kura ne be ba ne se bi no wa ye yafo na ni kura ye twan oh na ni aye se twan na ni aye se me hwe mba bia ne chiwfo alukumi aluku London ni nyina mo ekowiem e Tabita clinic meso ma wo ba ne friends wo ye bosomba wo ye nsuo ba ema wo ba no endi for me ne nsatia ne bi ma ne nasoa ne bi ma akora bi wo ba nsa ne nsa atwe akɔhyem na yaketua bi ti sa tamanka krab ni nyina no enam nsan yade no etime de ba na de ya na ka kire krampo ne sa wanhwe ya ebe ma wa adwen ho aka ebe ka sese bi wabodam ni nyina no eye nam nsan yade ne bia ni nyina no kɔwiem e Tabita clinic bomodin 0260 0260 19 62 19 0260 0260 19 62 19 and 0203 0203 347 647 0203 347 647 Tabita clinic here mano no na esiche yade diabetes de ye tenete e wo yakache wo any prostrate ya atwe ma dodo na akonse adui yese ya amantem nti wo ma hu ye ntem be se fi hye aduanan nie yade abema dodo na ekonse do enam se prostrate na ba ye no wonu ma hu senkyene ne ntem wo mu hu ye nso no ba bia no mo de bekɔ a ese Tabita clinic betimi aboa ne am mo aduro de atu ase no na sa bre no mo hwehwe mu hu ye e na yese ya basofoli alignment hwehwe ne mu ho be ma kɔ kete na so awodwo so ntentem wodwo so mprapiansa na ade ache wada sane bia yese da mu ni nyina no enjonso ma ne mblum predo basa na wodwo so sem no bibia techema e wo ho anasa meka se wode na ba ma sabre ye de Robert to be memu ni nyina no e kwa akoyi o mema sem ne begina so biem e wo Tabita clinic meso oba wutie me diabetes so no ahwewotwom ama sabre wo ho anu ahon no e kese kakra no wasa hwehwan wasole udua so kakra na wo chese wonam ho wodwo so sem ne nkoye wodidi ntentem wodwo so ntentem wodum so ntentem wodwo so na ntete abefom yesi kire yade no so no drama yentu ase eda wo kwada bia ya eye wo kyena so wukoi yetrase na free prostate screening ye de ahihya so e Tabita clinic so for like alignment and share mo sanso ena kire yade no ye ya eno so e de amama no wodia ne se me so obepesika akra wo de beje card ne e de wato adro so ye hwem wie na se bi wo hwa e de wato adro so ebi nim so so a wo call ba bia ne uni asem bia
Tabita Clinic 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 and 0203 347 647 0203 347 647 ohini ni yade anu besi demo ye ka cho bi hepatitis B yade abesia so anasa ye stomach ulcer what de na ya ahohehye na se beni sensation ni bi na ha wo meso ade bi e wo wiase mo afra ne yade bia no Tabita Clinic na ekowie Madina enkran ye wo ho Stoneford Bridge na what atomic roundabout na Stoneford Bridge na won ehwa na ye wo takwata krade eni sunya ne kumase ade no sofolai alignment and share ni mo ho ye de bibiduro kan na etu yade ase ye massage nso wa ya kache wa meso ya adwuma na wotwe mu nyina wakre plan ni manyema kama ohini ne ya ba kwa mefa ho ka okra de okwa ye njo hwe ma mel mo na wo be ma ne be ya na wo ba de he na pe massage no na wo pe de e me ma no wo nsem wo de e to pe be ma bi wo ho aboloso e bi wo ho nti no mesra o bla na ye massage o ma Mary ya na me do be ko eti mesra wo won kase mu abu africha to afa ho ana se bia konya akwanhia bi afa na wo te ya no ni nyina ya be fa physiotherapy kwan so e de emfidie ene kwa paso ama ya no nyina e de afri ho ye ka cha wo se John 1 to yes odofo ye yimpa ya masade nyina mu na nsi wiye nya hoden e wa plawu to anamo ochina da free prostate screening and diabetes screening na ekoso Tabita Clinic no wode ho be shem ama yare sanso aya wo chefo hinini yakra nyakopo ya do wo china ye hwe adofo anim ento momoden anu mo frɛ ye de ma ni twato ne aso 0260 19 62 19 and 0203 347 647 yes so fa encha semuti omuntu anamomla na yare sanye omudia piao wa yere maame yabu akua siama na wote ne nka no Tabita ambassador no bomode akọ na mama nkama sem ene yade abrante wa betena ne nsem aye tententi free a ekọ na pangduri nyina no ayarehwe ena wo pesame yeduru he mama meduru se Veronica meda me son asa daye mu hu se obi de me be ma ahye nanum wo fe an fe me ne be Peter me sore na wada me nchen a ode me be ma ahye nanum na wo ye wo girlfriend a wa besra wa wonim se won ne da ho me pa chan me ti enfa ne say but wani beti no na wo fe ma pa chan se no de nkanya bone se ne boy no ti so for mama premine ohini adazoa obia ana no enye de na ha me ne se bia ono no enka nkyere me se bia madansa na waye saade no ususu se ho no su bibi be wo sa na me de ma adwene kyere me de eti no su kokosi se enti eno no after a coffee be 2 times or so ti me bufuye e ba me kache no no kache me se ade me nya me akwala like or say me adre ya obu bebi me was me nya veranda se den me nya ready for relationship mama me nkofo oba uni veranda nkonya ti me nya ready se metima contain relationship ni mu sa ne mane man dia mama oba etwema mama ha me ho kola nkwa gyinegyina oba bia mini mile wo mo aba ne de o mate akutumu wa mo de wo mo pedi enye bi ni uwi mu asemu atutumu amano wo so no wasikume na mingu e pa chokumi mbi wa mini yo tachima wo hemi ha wase brebia mo ne te ba so dra na adwo no wo so no gere ya wasikume kumi na mingu preko kumi na mingu preko ya kumi kase mommy me na edie the last time me born amane o ka kire me say after talk say wode me beko ba bi na wan fama nko no o ka kire me say no ma nya hwe me nya nyini nu ba bia enti me nyina beba obe ma no beba ai ma me worry si me nyina beba me worry na wo nyina duru sei o complaining wonim amanfo bi mo de class a beto mo nyina na royal tintintini na de wona na wo ye yi na mazado ya wo hwehwe me ma enika mu ba che ende minim ka sei enti o ka sa asem e na fie so
me na otruti be different aduane a me wode me like ono a ye wi aduane a biam ne makofo mo de eto da me kofa ba dodo na ono a nante de me aduane brem wodem ona na o served os like os woni kum o kunu ona na be mani ho me na be ma ho o serve me na be ma ni wi a me ne wakofa ebi wo ha me no me hwe TV na o me didi ma hwa me fa na me se me de blow tede na be si wa no asa akwose nsuo wanyini pa o no asa akwose nsuo abesi wo mi ni mo bi a o se ni kun a waware no madam fu lady o se na se ka kire ne se ukun ya wale ndie me kun no na wo se ne papa ewu me manyina ono o se ne papa tie ohini ni adaza na o ware nti o se ne ma na maame ne ye no na no odin chesete se wone ne twekora ankasa awade na nyina ga na etwa so kra pen baby atena o se boy ne ye banka ofradwuma ba obitia akohye ne maame dem ne ne di nkoma be ye 12 am afa na no o ba beda tina de ekoso na no odin ti ona na no maame prema ohini adaza obie tie enti efie no ebema me ho ye menua mohi tie na mfo me bra panyini ebusa me na say ada na on de open asem sa timi busa me na da question no was wo de woni ble blade no ono like na me bra panyini we has wantwa me na metwa ya metimi eco university and was wo no investing so obeko school aba no able to oba wo say ye jeje ne so da be obenya adwin mu kan esua de na me bra say dabi o ye ono say aso yo hene me ye panyini chen no ye nyesa like timi ka na say oh she abahye bone me na me bibi ni a wo say me na ade ma me face say bia ye hia bibi a me bra kwa me na na mfa ma no me call de be ma me tibi wa me bra ka chen me say ko na na ko gi we bla ko gi ska bla me hu say sami eje moso aba obeka de ye etu ye beje na dwenkere na ye beko cape kosunsu akofre Veronica abije munye na munfre na mai mumye ko computer tire je due nimra ye ba ye mfre Veronica na je moso transit se wonya ye mugidie ye nida se ye besi ye dademu efise ye guso agidi se wabrabo hunhia se wo pese wo to insurance a oni yen sha ase no so ana se open semphobia e dia fa yen smart child policy no hu yen passage plan policy yen lifeguard policy ana open wo sika gie no hu insemsem bia frey our 0503 740 990 GN Life. Still, every life matters. Jimmy D, ekwan papa won sabetumi aka osika a wonhia intemginafo biara. Wo ZPay so no. Won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso e di 10 cedis. Na ya sanso de kasamre a pay wo so. You will seek our ZPay agent a ben wo. Netia entity kitwe bipe. You will seek a biara wope a or how biara nimu. Se wope MoneyGram fa wo mobile na bo *270 #. Na fe wa bo option 7. Na wo wia wakoyen agent ahuduo P a ben wo akoyi usika. Yen ho no nya wope na yeye. Bank for bepon na ZPay mobile money de. Ye boho abre biara. Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu. Nemum kaise nsise kakra wo ho. Eje usu me sawu kokroma ya to trader shako powder bidi adroni bibra me wan edro we aye pa se wadi bibi a wudro wo mu no wonnom trader shako powder amono mu wa na use nso asobo ne na firi so ana obi num bibi a ya wudro na wonya bi de manu a edru ano e ma nipa ne nya ahoto oba wa kan okre pa wa chese trader shako powder wonunum biampa aye no kra tiefo so bi num bibi a ya wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ha bre nipa duano a trader shako powder bidi adro yi ene be twitwaje no onom trader circle powder no a ebema na ho atolo fom sa wote so obi anu no na bi awudro mu na hedi padua no a ye obeya ne se obesa trader circle powder atreba akodi agusuo grass mu wodi atri num na de ma no
nom a ebema na dana ne ho atoro seda seko pa da ebekọ akoye yefunu no mu adwuma ama biribi ya wuduro ana ha yefunu no afiri ho kora entimi nua hwehwe bi akira kwai na beboa wo se wo pe bi ato a kwa so kora mampon Pentecost asoda no ho ana White House na kai hu se dure nya mapemfo abata wo manofo ana nkwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwe aduonu na yechi na o haw ne da so ho ne mu akohu doctor so person ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye ebusuafo Nkomo yi abije munyana mu frɛ Veronica no mayen na yehunu de ono so onim wasem ye na yepese ye ma frɛfo ne bre abedwafo kasa wi a James Bekasa na eyade em se edi ni panya sa masturbation no koso dodo se no same ba wo ba ye no wo ka de akosisen wada woro de me kam na akosine se mene enche mewi asem no mene Verono ejaye no mesan hia ma bi ba na de omo Vero ye me de omo no omo nyeme sa okay enti enam se minia hoode na me be ma ye ketekete nti am ni se mintimi satisfy obenti no de me ne se mesan pe efa ma bi ene omo tena ne ma no me fa omo a me se mintimi satisfy enti na makoto abrafuduro abobo nya gina so hello akate yo kasa tina makoto sa abrafuduro ni bi aphrodisia bi okay eno so manom bia kakra na manom se de be ya me ho ebegina so na matimi e de oba na ada ti me sha ase se me nom sa nro no me nom a na e wakema me na afi mani age nti asa na maye okay bedu ba bi me nom a wakibiem yenya no yo hello Obahima ma he no me pa chao ya frame ohinini me was Sompa TV so na abrantie bia betena me show so nsem a wo keka no me dwene ho a me ntiase ya frano Samuel osasibe ni wadu bia sempa chao ni mu no patan onim no wakwa be so adaworoma Pancho baby I'm minimum capus. Aha. But your friend Veronica. Me pacho. What's your new shia na? I'm say nkitahudie mu no. Kwan ya na wo de ne faso no. Ase when ya dream bi say ne predicament a wo msesi ane be ma ye ketwa. Na wono wo ho no anadwo bi obesole na ne be ma hyewanum. Enti osusu se bi a honhom sem bi wo mu. Meba kuna du abrantie di ubo emu odu wadaworoma ede na woni mu fa ho ka no kore kire wo maame e pacho mega ase pacho ni minim wo ho ni se e pacho obese me pe no e ba ne nchen ana o twetwetwe no ho na minim di enti a o twetwetwe no ho sa ama me bu ni bebi se woni valanda ka se wo nya ade enti me bia me ba ya na maka se be de wo sha me ne wuhie na tena me ya na wo twetwetwe ho na minim di enti sa wo san twetwetwe no ho sa enti me ne hia ye no ja ba me hwe ne be ma na ishama me ni ani wo ba bia me nya baifo me Vero me pa che wo maame emra unse isasa no a ode we wo no ankomu ama wana na ginani mu hala anko anda de kanu ho no mo no pa che nu mi be bia na me ni hia na me ntehwe nti ba me tafre ho ya na me okay na wo de prepre kekene ma wo na wa pepe me boa pa che nti na chese wo no so anu be hia na ne de na emoa wo agise mo mi shoma me wo fefia na wo sabe wo tafre a ho no ya enti me nwro nye kese e pa cho de bi o na ya da na wo ni jaye e pa cho da mi bo pa cho se me se ya da na wo ni jaye pa cha ni ti na ma mi jaye no na chese nya de a obetimi satisfy wo pa cho de bi na me ntehwe shoma me bia me ntehwe enu tinye se bi a wo wani bi ana bibi sa ni ni wo baby ha na se bi a oba ne be ma tene bi a ye beda na
obema leki wa na wo so wo ye na idea ye normal nya de bia ye honhom sem bia meboa Pacho de mi boni bi atini ba ni be ma na iso ni ntimi na ma meta na wantu ne fu se bia obeboa no na nka matu ho anamo bia aye beboa oh sem da mi se bia me kan wo mo nti wo se me twi me ho ho sa me twi me ho no beboa me ti ntimi consider no kwan bia so oh pacho de bi edru kura me se me tre edru kura ma na me se edru kura me de ma na onyi ntimi ha me ho ko fe dru be mbre no Vero, ye beda ase. Why? Se wanya ye ho abotre na woni ya kasa. Nyame nhira onye ni panyina. Oh. Same. Ti se woni oba wo life. Ba jode. Me problem no like me kra nkofo oba. Me problem no me slow. Je say na me ye be free from me no me busa wo say watu ho na mo so watutu kwan bebre ukọ he. Mommy, makoslim. Kumasa de mechini hapa ena makoslim islamu de no medu tamale no me sa to aso ko yendi papa akokra bi na me kɔ na obe 95 years owo asankare akra kwan so ba bi asankare obi na ma me hu no se ode me kɔma ne papa no obe 120 years e wo sirem ho ti edu yendi no osan yedu tamale ye fa ka ko yendi baby okoye na ahwefo mo we picture no na eda so no baby okoye no abeda tv ne so no aw ti yedu yende ne yesa fa ka to aso afi ye kodu baby afi de kan kokwenti ye di moto ena to agene ne so enti krom ho no kane ani ho o phone du mo use solar ena charge ena da so no ti sa dan we mu na me da me kodi ho 4 days enti papa no yesi wo yade pa o me ma hwemu ne ade de honhom mu nsem enti papa no ekum ade ba ko bi o yam okum fu odwan like onye odwan panyini asa odwan bakakla ena ode ye akwankyere ma me enti me nko na me wi odwan no odwan ba fu wuti me we mom je say afun me pe oje me ba enti na me wi ana me ko toilet we mutu eniema be blame no de ma me num ko mi ni padua mu still enti papa no e different akokoluma pa we 120 o team form one so le ha na ni je dan hu ade papa ti ne ba 90 years na de me koye na sa papa no na ye papa no e first born na de me koye ha enti ansa kwa na me be ko ni sigana mi di kan etua mu bra taadin kra wa tua mu be half wa papa no so ne lord fe na di die mu bibia me a na no ko ba ye anya yi papa no after 40 papa no ka che me say oluma na 120 years no ka che me say said dia dru no die ontimi nya ho hwe baby wa hwa de na dru pa wo say yale bonanim but wo say me be man no problem wo mu they say what to why ya mu ye oden e mu hye me papa e mu hye me especially say I am a yas yentimi fa be man into TV ni so picture no nanka obaye wadwonso mommy acha 30 minutes bia wasa me kwadwonso na unyi ni sa baba so bi na aye wo ha wo bebrebe mommy makoko hospital so me kwa e mami nro na still eti se same udi si na abadwafo abam na je mo so atrance ne ahwe no e de na wo pe mo abe na wo pe me ba mommy dia me so bi a we school graduate wo kira de wo SSA na pachan kase me last one I make kan sa na maka menche last year na me bra panyini e ware ti me ne madam fo ko jam mo wedding na se enti ye koye no na me na me titre ho me gige me bra ne sika enti sika no me gye na me na obi bo ma chi sei obi plan ma chi sei me twa me no se na me na me hu no me na ba no me hu no e no se me hu a chofi amafel me ntan ko hosa sika na me de asende no me hu a chofi amafel me de ye pon aso dem de ne ye koye refreshment to refreshment me na me gigi sika no enti ho no be prema beti no ha and also one day want me ntwa me pon refreshment to be coffee enti me pon ya me mfa fi ansa na makọ and I'm saying na mpacho mate
Tiye me ne madam fo ni nyina ne kofi. Ye kwan na mo fa mo wonti me ne mo fa mo di nkomo no na me nana frɛ madam fo no ko gina nkyɛn. Enti asɛm ka kyɛ madam no sɛ me da ase onya me nhyira wo. Wo di me kunu na ba. Fi ama fe no. Wa ya ade o mante. Asɛm ka kyɛ madam fo no mante. Tiye di nkomo ye free ho kromu anadwo be 10:30. Na ne ye free ho. Tiye pie free na ye ba na ye bedu kwa. Madam fo sɛ Charlie me yama shimino and I'm said asema was it de bia wasama o ka se ade bia hanto 17 years o da obi no but da be 17 years no na ka asem bi ne na me yama shime na am said asem was it me na ka che ne se ne ne age se ono di ni kunu able no ohun na che wa ya ade enti wa o ya nya didie bi se asem na ya me ka che no enye kwa bibi wom me wosofu bi a wo hye de a me osofo bi a wo hye de a me mpene ho enye dai enko ana asola meko me pastor ehu aka kire me se obi wale me waka kire me sa 2 times but yentimi nya hwemfa ho mommy sese no ade ne bana ne me baba da na me be ma mutu me hyehyeme from be 10 years be sa me be ma mu hyehyeme sa e dey metima dwonso ma akoma ko be 25 unya diabetes me nim the last hospital me ko say doctor ne check me no me lab o say me sugar you okay me blood you okay and I'm say je na ha me o kan UTI ena o say UTI no ohunu ena ohun se pain wo me be me mu ha na nyini sa masturbation wa twetwe na mu nti ba akwate o me eno de me ntimi nkyele ti dey say dia na wo pe me pemwa se mommoa me na sa o ha ni free me so na nani na nyina obi da so no be ene me beda mani nyu adwuma mu me da se twa so eye ba bi e apma kodu no aye me se champo tew mo amawo mamema judge mo mpaye ma wo Onyankopɔn ene bo osoro ene asase no kre nanso obo osoro ne asase no woni de yenyina yenum se wo osoro no kre na asase de obonsam ne di so no kre eno ti na enipa bia so ti wiase a ese wo tutu ne me yie na hwo wo yie papa se wa no ti apanimu se wo bo afokubɔ se wo ye de be ese wo ye very careful judge abranti ya woti wono na ebie no ho kwan adamfo okofaye na dina ko sa tibianum dina ko sa tibianum adamfo no ekire no sa ne wato aso nyina no na adamfo no na ekire no eno ono so amene ni anaho na odi ne ho kokowura mu enti odi ne kokowura mu sa no wabie ne so ahan enti tumi bia so timi ebam masturbation sa wo ya judge na ne oye in charge of masturbation no na wono no kwaba ayamatanga so your bow and I said bema oba de beba bema de beba ekwan ba beda ho se bi wo ka se nyina no ne nyame som no enne se bi obi wo no mo a wo be fa awade obi wo nso wo be fa padua na wo som ne de ne de mu mienu nya ne enye hye na ne me kan se no a wo de hye adum ne ada no emwa ene se wo ya masturbation no ena tumi no eba no ne be dai eno ti tumi na take control of the sexual ade no enti wono akasa no woni ahoden onim rusu no woni ahoden wo saade no so enti no tumi no ena aba be ne no atena eni so ne no atena ekwan bi ode be fa so bia no ode be fa so na wo ya masturbation so a sebe wo mo yom ko sko yom ya biology ne science ne ade no masturbation ne bua ma wo be ma no so efon eboa ma obema no fon eno de na nye aduro bia eboa ma obema no fon na mo masturbation no se no Yakopon si ye bema ebema no eni ahode Yakopon de ma wo mo mutimi ne ma da no wo de wonsa no atwetwe bema wonsa kraku ewie eni semna eno ntino cha se entimu ko betimi ate ese na wo bisa no eno ntino tumi bi dominate no ona na de na ya wo ka no be na sese enfie no ento nchen kakra obie no wono na sanema we se nyina aba
and anything here can say medium him say emoso ase de bibia be boko na esirem no esirem ukosam ukosam class 1 because school bia ho no na asem nyina ne say wudru sim one mo ne wo ye adwuma bia wo be oyin adwuma kokopem okay na wo so mo ka no kre wo de pem no so ontini that's ma Mary yo judge me that's we de onimu ye ti he de again must we stand to be corrected ye kire yadwen ene kakra yinim ewo tibia ti same me ma ye for me di kan etu awofo ewo mema efo se obabe ma me mema no so omu dware a ya na yadwen ta nko mema no so titru man say ema na asa yadwen wo mo so ba mema no so wo problems te say the man so wo problems na enti say obabe ma dware ewura dwaye na te say why ye din acha ya observe wo mo pam cho we dey unfortunately ni maami wuntem so me nim ne papa side dey see ya dey ba kodi ni nana side nana for no so dey aka ho asem wo ha dada enti na just a parental care no na eni ho oni obi a all guiding say yesay omo e wo no so mema no ya neglect omo any omo problems but ye can ha say so mema 13 teenagers yankan sa but modern observe them because almost so problems me kai say me ka kire me ka kire say ma me dwonso ana me yi mo hyehye me otimi ka kire me ama me pe ho solution e de ma omo enti ya yenhwe na wey ne de unfortunately na oni parental care no na okoto sa tibia no eba sam so the next people omo believe omo your friends enti na wire ko share na danfo mu de na danfo ne kire no me wa so adanfo no nim style ya oya ankodru sa situation no so until o abuse no try na ekofa sa masturbation no papa because feelings na eno na adwen ye dey wo so na otokos wa but ebasa it grows na it graduates na fe aba be ye spirit na atena umu enti ebe ye spirit tena umu sa na che say afawdomum I say God for us all and each one for himself. Said you obey yo, hono na manyame nso so nya kwan ye de e guide o. Nti wa nya sa guidance no. And unfortunately wa graduate ya kwa kodru sa tibia no. Na spirit nso fa nipam. Said ye ken no. E betimi oba ne de me nyimye 100% say every no normal situations. And at times what that one near maybe or what ultimo say nipa wadwen ebe nipa so ba na nya ono a and as spirits na ye ka no judge wonim eti otimi onyi ne ho straight and obefa maame they destroy relationships a lot and obefa maame anim echina obefa nua de odi wachi anu echina obefa wo fa anim echina at the end of the day no obedi kan asaw ni nipa ntem obedi can destroy relationship ewiase aba kra eno na lead to a confusion no ohun ne ho se oni obia wo wiase enti yesre awofo eni sabre so nyame adum ode spiritualist adum yenyi se wo bibi sa na wontimi wa ho ode ntimi ana wo de won kọ bit say James was obetina he woni mu pa now the one corner asolve ntem because me srewrade say ba bia abrantie die me ma ya me man kwanti me wra ho pa I've graduate akwaduru no in fact just nyame ya dey ebem na omo enimu no so be wuram na me nim say what ba fidie so now the was ma be dan Sompa Nkomo ya James wa na binum nso tie onkwaje aba enti nyame onka ho pa enti yesre pa se parents ni titru sabre ya omonhwe na awofo no omon seize saade no emfiri enkwada no abrabum judge medase yo that's D4 asa no aboy pusa o ene de eche kuri we small panis ai
na judge massage no ewo massage no na unim dia wa homa nim timeti masturbation na massage I was say the massage so judge you massage ade ni masturbation nyina e baako now say wo ho na say ya de papa na oh enya de papa bata wo ho mo ye e wo ho dem mani so sometimes cry no say bat etim ye mane ba omo de nkuto kama but unim dia wo homa no massage no nko na masturbation no nko na we massage ti koduru masturbation na damfo no kire no massage no say be no koduru masturbation oh masturbation masturbation you adiadum and atra oh eti wa antoni boasi wan so anko speed eti ni speed no ama adena to akoshe obi ano awo film se ya o film wa ma emu kru ni manyina tutu na je homo ho se de ye ka no na ebigina de se de obi sa ye no o se mitu kwa kakra mitu kwa no satana mimi sumbe meswa asemi kasem iba eti bronia na mni ni dwale o na kire se adabi ebedrum lebi no obebe sorry obebe ma tenten ono om ka no shift to bow nso be ma tententi mema obebe nswa eti o kirem de meye wo nyini no na epejako sorry but me try no man for so se me pese me contem me di achire kakra say yen kakra because we TV first steps ba kontu enkoti fire be wu kura agbe ana onani be why eti o kire ma me yen kakra kopim say ebeja normal edidi mu ko but yen kura na o maba no say okohu obi de no ebi be maso ebi be maso papa kura na aba no wu so mo jo so man temu ni ma me wali boss as kai feature leaders ni ma me ebo moden eyi ni yie abata na omoye stubborn ayi no omo se da yie mofra no de ne ye eti anopo no se simu a wutum se yeso oni nyina eti abata na boa se bata na ntimi amoa eno na ko hu se wonwie de bi so ne woni kobre de ko baaye no eti we wo try on de mechete obi tie ye nia ye ntra ade bia no jaji wo ba bia wutimi ntim metena ho da bi ana mesuma hayi wo de obetima betra because wo de wo ye judge wosu free ha na akọ ba me menye nduru ho enti se wo se me mra e wo se me ba wo na ase e be sua de me fiti prekope e ma ho e bi na ba ye no ni yemfa honhom kakra entachi se obi be makofo mpa ne sentimi mpagya sometimes ya na omu de yedua eno ye friend sokodua e was spiritual eno de judge se nyame anye wodom ama e bi e de wo ani entimi amoa wa be ma ne sori bi o ati atomu ano echade a enso de bio because emu entini ni nyina no ni nyina sisi eti se wada konso wo twa wo bre pa emu nyina sisi emu osie ne de beye agese obi oni ho akọ nakade na wo de ama na kese timi abo no wo yi honhom na de yafri ho ansa de ni tam bi obeye bia no etu sometimes wo konkura kito na bro bi se kwanchem ana dan twas no wo yi ni simu ha e obi be ma ai oh wo konkura kito ma ase para me kito no so wo konkura enkura kito mu na se abrewa na se ayi akokora esi ho no wo twina ni yiri sim sokodua e obi be ma me da se enye dua e obi be ma na sere no no oye na emom o matundi sokodua honhom sokodua onti ye emema ne mo bre na emom no wonya me sonso e ko fom yi because what no ko bata na fo eti sa ne emre nyina no yenko yembra ana do so twetwe a ede pa ado ye bi oh men kase bi ye bi bas esua de sabi yenko school no chiba esua de me mesua sans pa ai wo twetwe a wo ti bi twu na mu se ya sasi wo so fo ahwease same tina se na je mo so ntra ha ma mo experience wo ti bi twu mu ti mu aki na de ba na ko pepe se ya Ejemos mami
Net is saying, Yamana Domboko, Christian. Yeah, that's a pass, ye friend, not a breako. But what Jesus said, Bebana, only a be showing now. You my clarification, CB on someone, and a dire push. You near bear my someone walking. Sunsum sembium. Mammy, me pacho, and it's Sunsun semum. Now, an attention in the TTR say, Madame say, Mammy, I can't say, why he no bio ho quine, a mo beer. Nipana befa I will pray to Sunsum befa I will pray to. Enti deɛ sɛ woyɛ ne sɛ abere biara sɛ wohwɛ wo ho so yie ɛsɛ woyɛ very circumspect in all aspect of your life sɛ woanhwɛ wo ho yie na sɛ wobie wo ho kwan sɛ masturbation no wo start a wohunu normal ɛkɔ animu kakra pɛ na sunsum abɛwuram na afei na wastart ɛwɔ preti enti ɛnyɛ wanwa sɛ sɛ sia yi no sunsum mu awareɛ abɛka ho a obi no bɛhyia so boduam na yɛni dwamra sisia ebusuafo a mo pɛ James no na de waba o ti mo a mo hwɛ Sompa TV ni mo tie na wo wi a mo ama frɛ no we ye mizo ene 5G eye anone ya ede sesie ni padua no me adwuma bre dodo a yente bre kra manager Daniel we hwa overseas 21st clinic wa Bikani supermarket sister se wa abawa post office Mama Esther Atcom Royal Ventures after Baptist University Ebuyakwa PNC Ventures yene charity hospital Janshi DN Mushe Asafa Binchi Nasachi Enterprise yene VIP car park DN Mushe fra 0246 270221 afe kwaku ochire company limited Koforidua Eastern Region for Monkoho 0243 329-414 nene yen enim komo Universal Natural Clinic ye nti eni nompemu adwuma yade bi da so wuntimu unompem stroke nyodwe yade obi sa no adro ni ho awoboa oto asinti a etwe ho yaman brofudi kakrakase ateka no ye be hwenso e de amawo hepatitis B typhoid malaria ayamkro ulcer yewo atonsu S-line ye de mfidie ene ye adwuma freyen ye be bonsuom 0556-244-102 and 0200-158-272 na yene enim komo Traders Farm Enterprise for the Traders Charcoal Powder ediaba edwama so we eya dia eyi wo hyew ne fin efri ni paduam one mo drobi susu sa broso overdose beku a fa bigu nsuom nanom me pacho cholesterol strade boni esisi moja ntrimu kwan ewe ebrekum ni papa fa bigu nsuom nanom ye fumu bubom wo frahye untume nta fa bigu nsuom nanom wo ani mu pampan halitosis egu ni pani mu ase fa bigu paste ni so na fa twi use one mo senya hangover fa bigu nsuom nanom em tuombia na wo ye mu bubom no unum bia ema ye funu kodadi kumase benya bi ofredi mens Daniela Apidank Colinak Misty ena Brezen wakwa fra 0243-943-413 na yene uni komo abe mami abe na efre yini se eye obema ni oba munayemu ohawa bem obema fon fibroid obe se kankan ayemkro otelete henie ubetu epilepsy ene kokokra no sesekasa ni holy heart de wona obeto nchia mami abe otano so apatrapa new site friend 0243-345-392 and 0506-640-208 nani yen enin komo we eye Dr. Amuzu odonso ene ode abano oba su fitegu wo pampa enginam won yatin kabia wo pomode se wo beje Amuzu herbal powder
wodi begu cocoa tea ana nsuo de de no anom amuzu v powder ne de milk ana ewo be matin kanaba na empaso ayede amuzu v cream de wodi be fem na ho be wo kama na aboawo ama obra yon so aye kama unya bi wo ba bia agise amuzu eba center tafunhia eso wo ba bi na pese ebre ubi a 0247 776 743 na yemfe bi so emro tabita kum ye so fola alignment ye say yade kwan kro bia da atena wo so ache no fa be dan ye ne say liver problem infections infertility burning sensation this is yade niema herbal treatment ne massage ye wo enkran Madina Firestone Footbridge wa after atomic runabout Kumase ye so fola alignment ne ne opposite takwa di sunwa ye wo ho friend 0202 347 647 watchna we free screening ama diabetes ni prostate tinyu free JN live and one smart child policy no aba wo say yensi akiri ba ma wo ba ne daach na woni wa wanya bopo eno ti busumi bia no brabetua 30 cedis na emwa wo penchire mu dodo a 0503 740 990 kanisa ayetiti adro sesisi yade braimu hawo candida syphilis chlamydia brehaisia sisi yade untrimu twetwe kanisa lebeboa baseline shops nu nyina da ubenya biwom Colinac Misty Danieba Freddie Mens PFA Kumase and Cryokanshi Drug Lane Nana Boache Heba Kobedia Heba Richco Heba Mankasim Jeff Heba Pene Heba Takwa wase bibidro fie na ukọ na kwaje wodie wo frɛ 0247 887 436 baby a obi ade bebrew zpay o se giedi we yakwan ya fa so atonkra obi na adawo dial *27# press option 1 obeji hu nsem tia we bi obra wo send this canon *270# option 2 wo send ya ni achew 10 cedi zpay die yesi giedi 21st clinic yen ya ye bia ma ni panyina ahia yen sa utu asinti wo shu gina ni peduanum wo chiri bremo fa bedaye ye wo hwan overseas ye ben Alpha Radio eye Kumase Techiman GN Bank edaida denum ena yebutuo sada ena nkransa hindada na bronsen mu hwa free 0540 311 311 ejemos mami o se sunsuma oni ni pabedano sunsuma oni ni pabedano ono o dwumadie poten a oba bedini wo nipa no abrabom bi ho the promise and fail ene be to nipa no abrabo so bi so ho a de abrabo basa bi ube say namfo semne wonya sika 1 billion ne obedini nyina ne one namfofo enti sunsum bia wo dwumadie poten ayesoma ne say omra wabrabom na omedi enti enipa mameka asem bi o say wo ho a hwe wabrabo yiye toto niema yiye sade be ya ubebu pani sade be ya bonofo bia nya ho kwan ho meda kwan na o mewura wabrabo monya bewura mu sei wom sade bible kan say obifo ma yeso obewia no akum na wasei sa pepepe ena oba be ye o wabrabo enti ese nipa manani da ho sa bra na o start ya na o twetwene na eye de no obu say e normal wa manani ana ho ena onsam ehu say o ye sa de no ana obewura mu ena sesi o se ne nana entu dai su ben bi adi mikun ma feel ne ade eno so betimi ayo sunsun sem bebe mama ebetimi ya basa na nso no medie sa ne ma ne nyina no ne tofa bom ne se ubetimi a ye ho adwuma enti wei mema no habanure bi waye so di dware na se obi na hia kire na se nipa kro no ye na dwen se one aduro no bedi apre atiefo ntie ni ye obi o ha na dwen ye ne se ogi aduro no a ne ya na o problem no asolve ente sa sunsun na ni eden
enti sunsun bia so enipa na taya kire sunsun bia na ofiri nwuram ebe ha nipa enti se oye na dwen se na ni eden na se ono obe play stubborn a eho na duro no so ekire ne bob ebe posane sa nipa kro hye kire be yare basa sa na ansana obe firi mu a wa firi mu na fe o firi mu wi a na oho atɔ obi so ho a sunsun no hu se ade we a no odin obetra o mabio hu se nipa we odin dodo ba bi afi wa fa na de da bi menene ne nya da ko bio ono on de obey play difficult sa obey play ayisa until we say na yes na back to sender no na econo so na fi na ono ankasa prepare ne ho sa no de wu na ama na duro dwale a eno ba ko fa be ma na ba ne be ma no ahoden no be ba ono ankasa nso ye ma na duro ayusu no onye na dwen se ono so sa ne ma no wagyae mentally and psychologically onye na dwen se sa ne ma no wagyae obi e ka kire me se ne ba why na brabo basabasa ono me nsa o pese o gyan nsa na me si bi o ha onye na dwen so o gyan tu be ma na aduro ama wa yusu but obesa ko dinam fofo achi asa kono me nsa okay gise ono ankasa psychologically onye na dwen se ade we mpese me gyae onye na dwen sa ade a na chese bibia eni ho o yusu a na bibia fa ama no na so onye na dwen se obegyae na se why na dwen se masturbation no obekoso a sunsun so bekoso adi no so because wo yes ha na kwan abeda wo ho na ai bonefo anya ho kwan na owura ho na what the problems be ebrew why lucky kura say what you me akọ school awie akọ university awie na wanya adwuma ye ke be breaking niema bebre o try exams ko be mo faili niema bebre na nka de be ba be gu no so obi ton ade a ye nto because of that secondary school father o se kaprim kura no ska nyina o de nante yes say ska nyina no wo de be nante in the sense say woni padua no nya free nipa bia wo ho a de all ya ne say abrenya nyina no obenya hoto amani nipadua nso ne ahoto enti nipadua ne ahoto a definitely obechimachima say o pe ba bia fa a ho beto na nso no wan hwe ya na emwa nso amfiri ba bia ma na enipa no bi aye omo kodiawo na ya di osika nyina akwa enti na chese se de obo aye da no ye ben so oh meso no mu na ni nyina bejai mate ni nyina sunsum ene ne beda se sunsun cross obekoso ani wa den me se nipa na hye kire nipa kronya na dwen se ene ye obeko because nyame na meko akoye ori atebeko yes nyame na me ye den e fa ba akobɔ ne tirimu akuno na mom aduro ni nyaka ho se ya pa na se oba ho aduro ni bedi aprapre sa aduro so ano ohye ano oden ene nipa da sani bia ntimi mreki sa aduro no da nipa da sani bia ni ho betima break it that aduro ni dominance enti ya we sunsun boni ebekun we sunsun boni ebekun ti atiefo a mutie ni ahwefo ebi ba na asa pepepe o se mi problem papa en solve yo obi so ebinom freme mi yusu ye na sunsun bi na me da eno ana ekọ ba bi so ha na sunsun ni difficult enti oni aduro no be prepare sa nipa kro no obewu abusua no mu a bi kro na wani na ho obewu se na fe why free ye da se ye must face ya da se James matade fefefe shemi free mama C fashions o Kotoko junction mama C sano de no kreni efe se me ba Veronica fashions e kwan no wa 20 imagine ma no wa pama mama ti vero utie mia ya abeje ne ma pamo e na se wayi mi ama we de mama C na apam ne fefefe di ama mi wo Kotoko junction say yitoma sa sorry I frustrate dress bibia obene kama odi for fa number ntuma me ba choma masi fashion na number ni fa ni be boa oni ma de pam obe pam so mo woni age eye 0543 370 005 0543 370 005 me ba choma de pam de eno wane ma mesi A1 ko de kopma de na ebe boa ama so woni age pa abusua yenkwa homa ne so na emse nkrofo agina kirache na yenhwe de o muso ka hello ama yo bi de enka usu yenkwa na maybe why program I program na me wura for go na
eja kasa no akwala se de ma di kaka na asase no ho na ma no ho kwan na that problem na da tuno ne na na o ye mikru no ne na na no na di sajuma no ene eja na so sumu a e kam de me ko ba bi 3 days pe nke do hu de bi si ba eja so so munti yen se de be na ye eja nyama na o hwe ye no fa wi ntu no ho fo se de eja ka no nya na agen se ni agena ma ye ni dai no anya se wo dai dia ne no to ko so akoso wo nya na eja nyama ma ko no du na bi hello udini baby akase free yankoi yo mane ai tayo de mama de ho dire na ablante no ba kan se ni ba ya de so ya ni se da se de na sana yo ho makan de ya so fa yi me de mama manfo nti on de ba fa ne ba ya ma no ba te bi de nya ba ko fu bi o bi a so de di ti ya de kana e ju de mo fa na ba na on flame so ni di ko hello yeah hello Pachodin baby akase free Pacho ya pen Bismarck mo chronomy ya yo Bismarck ya oje abema ni issue na enyo no pa ya pata issue pa ana adino wo ha like issue obu a on petrol be for so ma ya nya yi bia no no asa de wakoya gi bi da wati we ni ana because of that no in ma nei in Bema because ubi o yeta start with ya sana in Bema no se etie it will let say onwa o jai tina dun to be like no to treaty of pura ya so ni yo patu e panis pom non wa di yo ma ka ni bia do tuma strema wiki ni ya de eba no you know dia to bit me tai ya to bit me tai yeah that's it. Hello Good morning exactly good morning ma me mpese ebeda yo yanko bye ma if I can now so edra na jo aba me ne bewe wo a if I shall say edra na jo na ba me bi bewe wo o radio be daddy hello now so edra na jo obi no beda na na ese da sunu sana aha you na be be ni pano people na it's me different me when my different people that's the main me da ya ro so me kana to ha de be obo mi din na ma je so won let me ni ni bi mi da ya sa ma me de treno pa ma kan afia ba no sade metal by sisia na won so maybe na assignment ya ode bae no wawie ewurade hu ye mabo na ye kunu ma wa ya wie na dura na jo obi se me de ma won menwa wo so merew woni ne ho anwode so a wo krim na najo no wa ba ya no wa fi mu ama no ewurade ye da wase se James so akrim na hwe wa maye hello Pachodin baby akase free Baba me kase fra chemo down Brano ba suo mabusuafo anya me kase free ugbo no so ateza yo ye chia ofata ne akwasi ma afo ne yira akoso ada kwa wa hwe na me na ye kakraka no ye nkwe why okay trend was it ye oh now me poor baby ama no no odidi penti me nyu oba o ye adwuma papa e mo ana brabo obegi wo peduane dodo ya nkwa oba na se sai ni bibi aye but I she must ada agena Obama no me do no say so me fit take 5 years e go up to 40 years no I don't think so I can't go for so wa do ma wa wale
certain car ultimi and only back account. Miss I not be money so be money so. I can't move 50. But I can have a hey, I won't mean my papa. I can't give money the amount is there. And then I'm late came from and I'm usually say, this is a wound to me, so live up and I may not give money at the man. It's a time in a wound in Toledo, just not up to some papa control some shadow, some papa could check. I think that empty. Or any about empty. I don't have my body. And some papa. And I say, Mabusia for hello. Hello. Patrodin baby, I can say free. Only me to say. Nyamiada Ruma Miura. What's that? Abraham Wuti or Nini Adazwa. What particularly baby said. Also, I make another crime and war a man warning cutting him on country will be any guatia. Baby, I was particularly when I was a year ago. And yet, come over to the bear man to see a dinner. Baby, I was particularly my dear dinner, mamma, Miss Mamma, I say, Mamma must will be any guatia, no better call the first or the man what's on. If you have a woman, particularly, the need to start for Baba really the I want to make a free. That's a pound so what be a kissy pa? That's it. Hello? Hello, ma'am. Good afternoon. Afternoon, my dear. Do you baby I can say free? Patrick, I mean, because of free takani. You heard us some. Tadi, maybe ho. But a matter the baby, you must some patadi. Martin Motown. You, young quiet. Mammy, for more today. Masturbation, not African American. Yenta ishim so kan yenta di shim ekahun cause amano omonta di shim kan ye de na mudwom be hu oba pemfo atade ye hye no na ye mahyew ma ku tumi hu no ye ba hyew pam be ye be ma kwa na en kan se ko se lepe and ye mema no so ye hye kan bi ye hye yenta di shim kan because e bi be a be mo so gana bo spirit di e twuma mo so o be me ho maybe the bush of friend, the bush of green, and water, and a family. Never was so. No, we should get to trouble when you had care. You can say, you know, mammy and my mamma. Yen tidy ship, yes, sir. Medasi. Teach Rooney and my manner at Tiffy Tracy and Nedrano Pano. No, I shall boss that sauce. No, I bet you not got to chin is sick. Nana, yes, and any bon. At dear pay. Hello? Hello, mommy. Would you baby I can say free? Watch me see the Koduati, make us a free fantastic. Oh, Yanko. Santasia Prana, Madame Moku, and I Jamilum. I make us a free. Yanko. Mommy, me brapenia sama okay. It be up to me, Hannah. And very no, said enough panelist in a casano. I will follow any mamma man homo because it means to teachers. And I'm a friend, as a near good man or kind, we introduce Hadna or the nano. Oh, medium, you say, we are on for about a crowd, his son will come up. Into the family, in a assembly will be trim, and I'm a ban, I'm some betray. And I'm here. Now, a diminution teachers, educal SS, real school still never go to earth. I be feeling as I'm what's I'm trained, I'm feeling. Ma, me a brilliant student, Papa, because of Sadian. It diminution, I'm feeling just by moving I'm going to lose me. It diminution one day, I'm sorry. And then young coupon I didn't coming because a news and because now help so that you be waiting to me. Now, damn it, dear man, I did with Magina. I can be trying there 8 times. You are doing your coupon. The same young coupon I didn't a coming. Man, I didn't. The enemy of Obama and it is so soon. Yes, we see what you need to say. I deal with your own from man. The catching young coupon in the state. Everybody be a fine mammy for dinner. Sakami who said no, I said, why you have every side, you know, ma. Me say, me got you me know that once. The Panama must take you almost getting to 5 years.
the calls, emails, you come and be feeling in a man of once. They say, my nursing, I may have a service, Master see, I may know, Cassia. Yamishrao, you're the Radiasipa. You're doing a Lampana. Now, once I restore, the man is feeling quite a dream now back. The answer, I don't know the same class as that. When you are Grecian news, no, they didn't never class. Intimidate the American brand, say, we see I didn't possess, I did not name. And yet, all this amount of take you, but only I didn't possess, and you won't be able to control a general. But that's it, that's him say what 24 pa. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, didn't baby, I can say free. Jam near Mikasa free. Above Cathy. Yanko Jam. Never catch me and say, some like penny key soup, any geisha soup, more on your beam. Ah, key soap, geisha soup. The patch. Ness, I didn't hear maybe a system. But I say, Spirit be the Achirana. That be, I don't have one of this, you know. Easy to do it. And to some way, because I like a summoner. And the carbolic soup. Can you see? I know. Matabation, money. And then my neighbor to try and to run over die. And I'm on your links on your in so when you're in Socia. In Socia, Kwane, as a summoner. Practically, no, and one of the best. Teacher, a yen, no, double. You. Then I'm not tomorrow, and I didn't know about the I had to have every soon got that. You, more composite. So I went on to Saturday, or no, I didn't call you best in Adam for some, and then some bonnet, come more bonnet, I said, trap bonnet. I know, and I'm a crown, since I was happy. The more I started by some of the criminals, or anything, no one tunnel. That's it. Hello. Hello. Would you baby I can say free and for friend back county in Solly? You. My head must need to make a moody. Now, Mr. Me was that spiritual marriage in this Sahara. And I started and I say, yes, and I'm out. I'm in a Mompire. Sompa FM. No, what 10 when a cranny and dear. And to sing a man more, so soon went to me, I won't say you. Mana dia na me da masini na ye kuro mawari yo ni kunu ba me ho ani gane masini na ye kuro ni asenka ade na me ba ba dan na feeling wanu ba na judi anu wa feedi yes ni tumi kunu die ma ade na ye me sa almost 3 months na wale ya nse ade na ba serious na me ye ma against e bompai ma a vampire. Also, a numerous women, no so. So, vampire. Then a man can come and pick you. But no, one don't go forward to me. Yeah, that's it. Yeah, brand wire break. Or sing a man concro forward to me no way. What about Nigel on our vampire? Me mamma watch him da. Me mamma Nanaya Sakum. Sister Madubia. Ejewa Jemensa Mame Antate Brago Nanama Anima Ebusiafo me mame free mu maya mana ye fe nyame hyiram nyame onhyiram committee for me ame wofa opoku bra nim wofa kwasusu maya de mikro mu kwa ne ye wi a ebusua bia ye jinsa on bia me se champo ye ma 18 million wa wo ye yi no e be sama usika committee for na ya de ai busua bia sa gono obi e be ma 18 million ai amishira wonum ene hihye pa wo me de agu akwa mu de boa woda aman adofo am wo da nyina onyame enhira mo ene mo am hwe ya brochirefo production line no 0541 126 626 abrochefo afie boa no mo amukeka hu nyina onyame nhira mo na ye me nua ba ma apelma fo tetra ni birthday Secretary FM morning show host ka chire de mamu me sorry me sre mafu ye programs or shares from food for thought kopim bibia ye no fia ka chire wo bi me boyfriend wo de mamu
apɛwumafo tetra wɔhyɛ up and down bi nika any top bia ɛhyɛ no kama ama ɛwɔ mo amo ɛwɔ MCR ho systematic di chen atu no ko bibia no aka obete ase na ebe wi abetuma bonte ho ti abusua ye be sori na are na budi abi maaye dutake abu pe ma fo tetrani ai wodi ni birthday abu beto aso Mike nana akuya anti Becky America fo opia me maame nana sewa wo wosere so minu America kari mene nana wa London ne maame ene wo frɛ me say hey maame ska me show nya me hira mu nyina ne mpaebo a mudi ataye chi e frɛ mo hini ni ama krancha da so a abu diabi be ma tentia ho fe wo trase no dia